wa tse dumela ke bidiwa Regional Richardson a re semolle mo tshwarela tautona nda ba gaolathe wa kgoletse mapodisi a motse wa Mathubudukwane go tswelela ba abela setšhaba ditirelo ka bokgabane le ntswa ba wetswe ke siru sa go shwelwa ke dikago tsa bone tsa sepodisi mo tshwarela tautona o buile se tshokologong tota maabane jaaka ana ile go lekola tshenyo e dirilweng ke molelo o hisitseng dikago tseo go fitlhela di lora ka matlhatso ke Kantse Khumalo. E re jaaka ditlhotlhomiso di tsweletse mabapi le go lora ga dikago tsa mapodisi a Mathubudukwane re mongwe yo e leng mmelaelwa mabapi le kgang eo o mo diatleng tsa mapodisi go thusa ka ditlhotlhomiso mapodisi a tshepisa morafe fa ba tla dira ka natla go rarabolla kgang re ne ya rara ntse re tsweletse ka ditlhotlhomiso tsa rona ra kgona go tshwara mmelaelo o re dumelang ka pelo tsa rona tsotlhe gore ke ene mo dira molato. So in terms of the law renally only 48 hours gore ga re tswere motho ebe se re tlhotlhomise re heditse re mo ise ko court but molao gape wa letla gore ga ile gore ga ise re hetse re ka go magastrata go mokopa gore re kopa gore rona mo re tshwaretse mmelaelo a rona santse re tsweletse ka ditlhotlhomiso. We did that ka Mantaga ene o mongame maabane phakela mme magistrata ona a mo remand o mmeile ko prison for 21 days. Fa etetse ko motshwarela tautona o a kgoletse mapodisi go bo ba nnile pelo kgale ka go tswella ba thusa morafe ka ditirelo le ntswa ba wetswe ke seru seo mo nakong eno mapodisi a tlhomile lefelo la nama o sa tshwere go netefatsa fa ditirelo tsa bone di sa kgoreletsege. Re hano go ema le batho ba ga gongwe tšhaba e sa lemogeng bodiphatsa jwa tiro e ba leng mo go yone. Re hano go ema le batho ba ba ikitsitseng setlhabelo ba e leng gore matshelo a bone ba ntshitse setlhabelo go dibela le go boloka tšhaba ya bone. Batho ba e reng ba sena go shelwa ke ntlo, batho ba e reng ba sena go atamelwa ke loso ebo ba tswelela le botshelo o kare ke botshelo jwa malatsi otlhe. Morafelo one o supa o emano ke mapodisi ya bone. Ra rona motsa tautona ra go lemoga ra go amogela ebile ra itumela gore o botlile gore tshedisa mo serung se se wetseng bakgatla mo diofising tse di sa tswang go bulwa e ka nna ngwaga tse 2 kgotsa tse 3 tse di hitileng. Tiragalo e diragetseng e ga e amegela ba sepodisi ya ama le morafe ko ntle bana le keletswa gore ke teganne go kgonega ne e re ga batsadi ba ntse ba tla ka kwano re se ka ra makala le bone re ba lebetse ko ntle mo tshilong maikutlo ba kopa thata gore e re gantse batsadi ba dira thulaganyo jaaka maabane re tlhaloganya gore ba letse ba sepodisi ba tle go silwa maikutlo ke to go ka nna le thulaganyo gore le morafe o nne le thulaganyo ya teng. Go ya ka mapodisi mmelaelwa o tla lebisiwa molato wa go ja dikago ka molelo le go leka go bolaya. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tautona Advocate Maboko a re o leba lehatshe la Estonia jaaka tsala e ka lomaganyang lehatshe la Botswana le mahatshe a Europa le a mangwe go ralala lehatshe ka bophara ka paka eno e tirisano ya mahatshe e welang tlase. Tautona Boko o ko lehatsheng la Estonia go ya go tiisa botsalano le go kopa bothale le bokaedi jwa go hegosa dikeletso tsa Botswana tsa go thatogela kwa itshulelong e ikaegileng ka boranyane le dithamo. Ke filwe Mokgautsane ka pego. Beautiful country, very small population, you can tell. The streets are not overcrowded, people are warm, they're happy, they're friendly. It basically just feels like home. So it's a beautiful place to be in. Lefatshe la Estonia le tlaga mo dipelong tsa baeteledipele ba lehatshe la Botswana jaaka sesupo sa gore go nna palopatlana ga se sebetso jaaka batho ba le 1.3 million ba lehatshe le la Estonia ba kgonne go itirela khumo mo ngwageng tse 30 le bone fela. Tautona Boko o beile lehatshe la Estonia leitlho go nna lone le tla go laganyang la gabo le kgaolo ya Europa ka nako e botlhokwa e tomagano ya mahatshe e tsweletseng ka go wela tlase.
We need to build a bridge connection between Africa and the rest of the world. And Estonia is about the most important connection and connecting factor between Botswana and the rest of Europe and the world, and Africa indeed, and Europe. So it was critical, important for us to come here. Lefatshe la Estonia ke sekgantshwane sa dikakanyo tsa tiriso ya maranyane lehatshe ka bophara ka 2005. Company ya Skype e neng ya tlhabolla go tlhelle ditlhaeletsano e ne a tlhamia mo Estonia, mme ya nna le seabe se se tona mo mohameng o go itlhala emisiwa kgwedi eno. Lehatshe la Estonia le kaiwa ha le dira bontle thata mo go amogeleng ditlhamo tsa boranyane, go di baya botsetse go fitlhela e nna dikgwebo potlana le gone go di batlela madi a go thuthuga. Tautona Boko o tsile mo lehatsheng le go tla go anya botlhalejo. Botswana is seeking to digitalize rapidly. We want to do this at the latest by the end of this year. And Estonia is the most advanced in that regard. And so Botswana certainly requires to work very closely with Estonia, and we already have one of the best experts from Estonia deployed in Botswana and assisting us in this regard. So digitalization, the Estonian experience and the Estonian expertise is most vital, and we are tapping into it. E tla re gompieno Tautona Boko a etelele pele lekoko la Botswana le le akaretsang bagwebi go tsena phuthego ya Estonia Botswana Business Forum ga mmogo le go etela dikhamphani tsa dikgantshwane tsa maranyane mo lefatsheng le. Ke Filo Mokhatsane, BTV News, Tallinn, Estonia. Mokwaledi wa lephata la tikologo le bojanala re boatametse Modukanele a re metlobo ya ditso e tshwanetse go tswa mo metlhaleng ya bogologolo ya go supa ditso ka go dirisa maranyane a sešwa go kgatla banana. O ka ile fa go le botlhokwa gore metlobo ya dibuka e tshwaragane le bataki le badiragatsi go supa ngwao tse di farologaneng tsa merafe ya Botswana. Re Modukanele o na bua se kwa segopotsong sa mafatshe a tota segopotsong sa mafatshe a mafelo a motlobo wa ditso. Ke o lebohela re dipotsane. Letsatsi la mahatshe la mahelo a metobo ya ditso le simolotse go ketekwa la ntlha ka ngwaga wa 1977 e le tsela ya go supa botlhokwa jwa mahelo ao mo setšhabeng. Ngwaga ono mokgatlho wa International Council of Museums o ikuela mo mahatsheng go taka methale e mešwa e metobo ya ditso e ka tswelelang ka go boloka ngwao ya mahatshe ka go itepatepanya le diphetogo tse di tsisiwang ke maranyane a sešwa. So today is the day for celebrating Museums Day. This is a day where we need to reflect, think, look back. A re lebeng kwa re tswang teng re tokafatse ka mahelo a motobo wa ditso a tsamaisiwang ka teng gore ba batang kwa morago ga rona ba tsweledise ha re togetseng teng. Behind us, they take it also to the next level. I think what's important to understand is the Botswana society is very, very critical for us to get heritage across, culture across, and we're seeing the world around. Talking about museums, the first place that you visit is a museum. Mokgatlho wa Botswana Society botlhokwa mo go netefatseng gore ditso di a babalelwa, mme re ka dira jalo ka go netefatsa gore motobo wa ditso wa Gaborone wa bulwa. And the identity of the country. Mokgatlho wa International Council of Museums on Safeguarding Heritage o ikuetse ba mahatseng go busa ditiro tsa ngwao tse di tserweng e se ka molaong pele ga lehatshe la Botswana le tsa boipuso. We have the lunar stones, the meteorites that were deposited, that are exhibited in Germany. They are in a museum in Germany. These were purchased by collectors from Basara men in Kuke at a very low cost. Go na le matapa a wetse mo Botswana go tswa kwa ngweding a mo motobong wa dibuka kwa Germany a tsere mo moraheng wa Basarwa. Go na le tse dingwe ditiro tsa bateki ba Botswana kwa America le United Kingdom. In Sweden, we have cultural objects collected from Botswana in the Smithsonian Museum in the United States of America and all other museums across the world. Re Modukanele a re lephata la tikologo le bojanala le kiteile sehuba go tsosolosa serodumo sa metobo ya ditso mo Botswana le go netefatsa gore mo nakong e gautshwane maelo ao a kgona go itirela letseno a sa itshege ka puso. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Go boelela le go akaretsa ditshwanelo tsa bana le bogole go tlhaloswa e le konokono mo go tlhabololeng matshelo a bone mo setšhabeng. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa lekgotla la Botswana Council for the Disabled Remo Fat Louis ko phuthegong le bana le seabe e neng e buisana ka ditshwanelo tsa bana le bogole. A ruta pego ka Mojadi Mokibelo.
go akaretsa bana le bogole mo ditamelong tse di thukiwang ke setšhaba ke konokono mme ke ka mong go leng botlhokwa gore le ditshwanelo tsa bone di bewe ko pele mo ditshwetsong dipegela tse di dirwang ke ka jalo bokopano bo tshwanang lejo bo le mosola mo go teng ka tharabololo tebang le go lomaganya le go tokafatsa ditirelo tse di ba amang. We work with the government of Botswana on day-to-day basis mo di-issues tsa policy. And Harlem thing, we are super excited, Rele Botswana Council for Disabled, in terms of the gates. Ga gona go ha Botswana Council for Disabled thing, in all the landmark policy revisions of Botswana, go simula ka the revised National Education Policy of 1994, o go tsena go yone ya policy on care for persons with disabilities in 1996, o boya go tsena go inclusive education policy ya 2010. Le ga gona le mothala mo go akaretseng ditshwanelo tsa bana le bogole go santse go le gontsi mo go tshwanetseng ga dirwa mo go ba akaretseng. Ha re bua ka mona le bogole a re ska ra bua ka re go tong re bua ka motho o sa hella re bua ka motho o na le tshwanelo e tetseng e tshwanang le aka le wena mme gona hela re sa itebatse dilo tse dintsi ra itse gore gongwe ka ne ba tshwanetse ba direlwa ka teng ditshwanelo tsa bona gongwe ntse ka re go tebisa le tseko morago mme ke sone se re gongwe re tegano re tere di bue re ntshetse sengwe le sengwe mo pontsheng dikago di agiwe go na le di-ramp go di-elevators di tsengwe lentswe le le buang gore doors opening, doors closing, floor 6 dilo tsone tseo. That is physical accessibility. Again, go nna le braille mo teng ba kgone go anapa ndo tse di ruwe ka dithaka tse di tona tse bileng di visible gore e nne bosweu mo bontshong. Thutopuisano e gwethile gore mongwe le mongwe a nne le lentswe le le utlwalang mo go bueleleng bana le bogole go ba neela tota e maleba ga mmogo le go ba neela monyeta wa go ka tsaya karolo e bonalang mo setšhabeng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motho a re le ba tsamagatsa seleta utena wa America Donald Trump o supile kakanyetso thulaganyo ya itshireletso ya dibetsa tsa molao wa kgailo ke gore dimisaele ya Golden Dome e ta dirisiwa mo isagong e ikaeletseng go lwantsha matshosetsi a ka tang mo dingwageng tse di kwa pele a tswa mo lehauhaung go akaretsa dimisaele tsa ballistic le tsa cruise. Tsamaiso e ta nna le boranyane jo bo kwa pele jo bo ka kgonang go bereka go ralala lehatshe le wate le lehauhau go akarediwa le tsone di-sensara tse di mo lehauhaung. Tsamaiso eo e thotheleditswe ka bonthabongwe ke yone Iron Dome ya Israele e lehatshe leo le ntseng le dirisa go thibela dirokete le dimisaele ha isale ka 2011. Golden Dome e ta nna tona thata ebile e diretswe go lwantsha matshosetsi a harologaneng go akarediwa dibetsa tsa hypersonic le dithulaganyo tsa go boma tse di dikologang ka dikarolo tse di neng di ka kgona go ntsha dibomo tse di tswang kwa lehauhaung. Thulaganyo e ta kgona go thibela dimisaele tse di thuntshiwang go tswa ko mahatsheng a sele kgotsa tse di thuntshiwang go tswa kwa lehauhaung. Intereso le mothoetso molasitiri wa khansele ya Kweneng re o ntefetse Rankhibidu a re ditsela le mealo ya kgopo ya metsi a leso kwa kgaolong eo ga e mo seemong se se itumedisang mme ebile e kgoreletsa go tokafala ga itsholelo ya kgaolo ya Kweneng. Re Rankhibidu a re go botlhokwa gore khansele e itlame go netefatsa gore ditiro tsotlhe tsa go tlhabolola ditsela di a atlega. O bile se kwa phuthegong ya khansele ya Kweneng e ne e tshwaretswe kwa Molepolo la rutlwa Abigail Samson.
Rarana Kibido a lentswa ditsela mo kgaolong e di tsweletse ka go senyegela pele khansele santse e le bonya mo maitekong a bone a go di baakanya le fa go ntse jalo o supile fa ba itamile go tla ka ditsela tse di tla fefosang mananeo a bone a go baakanya ditsela o tlhaisa gape gore khansele ya Kweneng ka lenaneo la ditlhabololo la Local Infrastructure Program ya abetswe madi a kana ka 10 million pula a go baakanya ditsela mo ngwageng wa madi wa 2025-26 ka jalo tsholofelo ke go bona dithuso tse di tlhabolola ditsela ga mmogo le go tlhomamisa pabalesego mo tseleng. One major project to undertake is the maintenance works of A12 road, and this will include installation. Nngwe ya ditiro tse re yang go itebaganya le tsone ke go baakangwa ga tsela ya A12 re akanyetsa go dira ditiro di tshwana go thiba diphatla le go e tshela sekontera re tsere tshwetso ya go baakanya tsela re lebile gore e na le sebaka e se mo seemong le ntse e tsweletse ka go dirisiwa mo godimo ga moo re tshwanetse ra itse gore tsela e sebaka sa yone sa go e dirisa se itilwe ke nako ka jalo e tshwanetse ya ntšhafadiwa. Design life of the road has also expired, hence this resolution. Makhanselara le bone ba ntsha maikutlo a bone te ba le pego ya modulasetilo. Nna ke itumeletse hela thata ebile ke dumela ga tla re thusa mo seemo sa dipitla re le mo sone re le kgaolo a Kweneng ditsela tsa rona di senyegile segolo bogolo tsone ka dipula tsa monongwaga ke bile di nele ka bontsi thata ke be ke bo gape ke itumelela gore kgang ya ditsela tse di tsamayang ga gare ga motse 25 kilometers ya internal roads e supagala at a design stage gore di go simolotse go seka-sekwa go bona gore ditsela tsone tseo tse ile gore ke ditlebe di rala motswe di tokagatsa seemo sa ditsela mo molepolle le one e tla diragala mo bogaogi ke itumeletse seo thata-thata ko re sologela gore go nne le tlhabologo e ko godimo ba leke go tsosolosa seemo se kante sone se ba lla ka sone sa itsholelo sa gore madi gayo ba leke go tokagatsa ka yone dingwaga di tse di a tsamaya gompie ko tota off ground ga gona sepe se se diragileng tota hela go mo e leng gore thata re batla ba fa a ba baakanye ditsela. One is one of them because tsela ya go fa tšhono ya gore ka gongwe le gongwe ga kgona ganteng gore o ye shopong gore o melemo e te gongwe balwetse bat ke re bo dirisa ditsela a re baakanye road infrastructure e be re tsena mo go tsone tsa metsi le tsone tsa botsogo. Mo go tse dingwe modulasetilo o ne a kgola bokopano jwa Kweneng Economic Summit jo bo sa tswang go tshwarwa a tshasa bofile banni ga mmogo le bana le seabe sebaka sa go ntsha megopolo ya bone mo dikganyeng tsa itsholelo o supe fa khansele le yone e itlamile go rulaganya ditiro tsa mofuta o go godisa itsholelo ya Kweneng gore nne ya maemo a ka godimo. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. A re ntse re a le tsone go tsweletse ka dithulaganyo tsa kgaisano ya lebelo le moleto wa letsatsi la ngwao la Sesretse Khama Day mme ditiro tseo tsotlhe di tla tshwarelwa ka Serowe kgwedi ya Phukwi e rogwa. Kgosi Khama wa Pone wa Bangwatong o boletse se mo phuthegong ya kgota kwa Serowe. Lavmo Mario ka dintlha. Ha e sale a boela mo setilong sa bogosi jwa ga Mmangwatong o gola Kgosi Khama wa Bone o supile hata itebaganya le go thabolola morafe wa gagwe a dirisa metshameko le ngwao magareng ga tse dingwe. Kgosi Khama yo tsweletseng ka go lekodisa morahi wa gagwe mo metseng ka go harologana a re ditulaganyo tsa go baakanyetsa lebelo le le solofetsweng go tshegetswa ka letsatsi la ga Sesretse Khama di tsweletse sente ebile a thalosa ha monongwaga go tabo go kgatisa thata le go heta. Me marathon ye ya gompieno ke bona gore ga ena go tshwana le tse dingwe ka gore go tswa Phalape bo ba goroga mo Serowe at the same time go bona le half marathon ya ka Lutule le ka ha ke utlwang ka teng di madi a di first prize a go godimo thata go tsile go na letsatsi la ngwao e supang ngwao ya batho ba ba nang mo boteti next week ka di 24 ke bua gape gore go tsile go na le lebelo la dikoloi le di motorbike di quad bike mo Paje ka August ke be re go tana le tiro engwe ya di fly machine in 2 weeks time go Makgadikgadi. Komiti e thopilweng go rulaganyetsa letsatsi le e thalosa ka dithulaganyo tsa letsatsi. E thoka bana ba lona gore ba le ha bangwe tle go bina borankana gone ha bangwe tle go boka dilo tse tsotlhe tse di dirwa ha yana di tle go dirwa ka sosologo
go sena kgatelelo le lona batsadi gore re lathelele ke yone kopo ya me tona yone ke ikuela lehatshe lothe gore re bata madi a tshelelo ka kwana ga ke bate gore ke tole sepe bagaetsho madi ke seo se se botlhokwa ke itama gore ke tsile go tlhokomela bothe ba ba tabong ba tsere karolo mo lebelong le ke tamele jalo ka tsa botsogo ka tsa tshidilo ke bo ke tlhokomele o pehela yo ka nnang le mo go bitsa re emergency kana dikgolagano. Mo nakong eno bangwato ba eme ka dinao go baakanyetsa letsatsi le go amogela baeng go tswa kwa mahelong a harologaneng lehatshe ka bophara go ta go epela le bone. Love Mo Mario, Botswana Television, Serowe. Banni ba motse wa metsi botlhoko kwa kgaolong ya Takatokwane ba re ga ba itumediswe ke lekgotla le re botlana la ka boditsha la letlhakeng le ba reng le bonya go ba abela ditsha fa ba itekodisa mo palamente wa bone re Jacob Kelebe mo phuthegong ya kgotla kwa metsi botlhoko banni ba supile fa ba sa bolo go lela ka lebaka gore ba abelwe ditsha mme nako kgolo ke eno. Jessica Pilane. Land water sale ya ma go ba bisa ka 2012 go ithele hombero mme re ha be re kho ba re ka moso hilo le ba gale le gale he phutshego ya ba re ka moso ba be ke gore ke le bote he ba le gore na moikupere o emela le baka le ka go emela shetsa ya boele jaaka banni ba motse wa metsi botlhoko ba rolela mo parlamento a bona matshwenyego te ban le go nna maoto a tshupa ga lekgotla la ka boditsha go ba abela ditsha tsa bonno re di makeitile ile ko service re emetse approval ke go kopa hela motlotlegi ka ro a re to ba pele bone o nka tumelle minister wa me o mong kopela gore a ntirele bogolo saving grame gore ko ke beile di packeteng ke metsi bothoko ke kaudwane ke shori la tholo gore bogolo a nkwalle ke ta itirela di temporary plot number ke ba be e tara ba sena go approve e le gona re ka banala di number tse di thwahetseng ne re ntse re tsweletse re botsa le gone go ba surveys ka gore no go to khanke map mme ke di khantse le gore re mo go tsone re le ka gore re bata tharabollo ka gore ga re ke ra nna le baka le le kana re sina ditsha re sa bewe ditsha mme go sina tlhaloso e utwalang e ntse le mo phuthegong e banni ba ne ba tlhalosa gape ka tse di ba tshwenyang mo motseng wa bone ba tathelitse ba hira batho gore ba to go baakanya ditankati ra lo gompieno yana ha o ka ya hale metsi a elela hela ba go tsena le ha batho ba ba o tathelitse ba ka hakitse gore ba hira dikompone tse dintseng jang a haditse a go diragala eng gore ha re tlhaloganye re mo thulaganyong ya gore re tle go dira mahara re tle go hana ntolla mahara tlhatlhago gore one metsi a tswang ha sesung a tla gone ha a ba palama tsena go tankeng e kgolwane bogolo e re ha e kgolwane e tlala ba hetela go e nyenyane mo palamente ke lebeng o tsweletse a supa fa ile maikarabelo a gagwe go netefatsa gore batho ba kgaolo ba tlamelwa ka jalo a kopa banni go nna pelotelele a re puso e santse e tsepa mo maikaelelong a yone a go tokafatsa matshelo a bone motho a re gategela go ne fo re go tshameka tla go leboge kgaitsedi a ke kgopotsego o tukile go bo re netse dikgantsheo ka maatlametlo sebaka jaanong ke sa dikgantsa go tsa metshameko ke biditswe hala go tesity ke a gakwa mme re simolola jaana lekgotla la Botswana Football Association le beile monwana tumalano le dikhamphane tsa mesepe le di supa tse di tla thusang gore balatedi ba ditlhopha tsa the Zebras le the Mets ba di dirise go ema ditlhopha tseo nokeng kwa Morocco jaaka ditlabo di phadisana kwa kgaisanong tsa WAFCON le AFCON 2025 moeteledipele wa lekgotla leo o abile ba bitseng o tlhalositse fa tumalano eo le dikhamphane tsa AT&T Monnakgotla Travel and Tours Deka Travel EPL Sports Promotions Gemstone Rift Routes Vincent Excellent Tours le X Skyways Travel e le sesupo sa maikelelo a bone a go godisa kgwele ya dinao monogae mme Victoria Dakin o na ana le bone
Babitseng a re puso e leka ka bojotlhe go tsenya letsogo mo metshamekong mme ga go lekane selo se se ba pateleditseng gore ba ikuele ko dikhampaning ka go farologana go kgobokanyetsa the Mess le the Zebras madi a tla di thusang go itlhokoletsa dikgaisano tseo. The MOU signed today is also a signal to the broader business community. We are open for Tumalano e re ebile monwana e romela molaetsa ko bagwebing ka kakaretso gore re teng go dirisana le bone. Se se ka sologela molemo dikgwebo tsa rona ga mmogo le barati le balatedi ba kgwele ya dinao. Tumalano e tla dira gore go nne motlhofo gore Batswana ba kgone go nna karolo ya metshameko e. Platform will make it easier for ordinary Batswana to travel, to access official packages and to be part of something bigger than themselves. Banka ya FNB Botswana ba ileng bone ba rotloetsi bagolo ba setlhopha sa the Mess ba solofeditse go tswelela ka go rotloetsa setlhopha seo ka 4.5 million pula ngwaga le ngwaga. Through this partnership, we're not just cheering from the sidelines. We will not be cheering from the sidelines. Tshwaragano ya rona le the Mess e supa ke monokeng e re na le yone mo go bone. Re batla go fa ngwana wa mosetsana mongwe le mongwe sebaka sa go godisa ditiro tsa gagwe. Every young girl in Botswana a reason to believe her dreams belong. Mokatisi wa the Mess Alex Malete go tle barati le balatedi ba kgwele ya dinao go ya Morocco ka dipalo tse dintsi ka jana ba ikitele sehuba gore ba seka ba ba swabisa. We are inviting you to stand with us in victories, to be behind us through our loss, and we might not... Re lelaletsa gore le re emenokeng re fenya le re latlhegelwa. Re ka tswa re ise re fenye sejana sepe mo nakong eno, fela re dumela gore re ka kgona. Fa re simolola go phadisana mo kgaisanong e re ne ra ipeela seelo sa go fetela kwa tikologong ya Mantshano, mme re tla tswelela ka go ipeela seelo seo le gompieno. Set for ourselves, having achieved the same in our mundane appearance. Setlhopha sa the Mess se setseng se nnile le metshameko ya botsalano ile mmalwa mo gae le ko mafatsheng a mangwe kgatlhanong le ditlhopha tsa Turkey, Russia, Tunisia, Tanzania le Morocco. Se tsena mo kampeng ka la boraro go tswelela se ipakanyetsa metshameko e mengwe ya botsalano le ditlhopha tsa Afrika Borwa le Zambia. Kgwedi eno e ya fifing. Metshameko ya AFCON e simolola kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mane go tsena ile 27 ko Morocco. Victoria Dakin, PTV Sport, Gaborone. Me re sa le fo e re jaaka setlhopha se jaaka gore setlhopha se dira bontle se tlhoka tatedi e mashetla setlhopha sa barati le balatedi ba the Zebras ke gore Zebras Supporters Club ba tsweletse ka dipaakanyo tsa go thusa gore ditlhopha tsa the Mess le the Zebras di bo dina le kemono kenya motia kwa dikgaisanong tseo. To the Zebra Supporters Club and Lona ba the Zebra Supporters Club le barati le balatedi ba kgwele ya dinao ka kakaretso. Lorato la lona le ke monokeng mo ditlhopheng tse ke konokono mo metshamekong. Re solofela fa le tla tla ka dipalo tse di go godimo mo dipaakanyong le mo metshamekong e. activation leading up to Morocco. Ra Morocco habit ka June le ka December. Mme ba tsama ba le losi. So re mo tubi re mo simologong ye trafetseng ya go emella ya go baakanyetsa Motswana mongwe le mongwe o ikelela e bilwe le tsang go tsama le national team tsa rona ka bobedi go go Morocco a kopana le rona a ikopanya le rona re teng mo lekidi ra kopana every Thursday 5:30 go dira preparations tsa go a Morocco. What will advise kana go mpeng tsa rona go re bogolo ha re tsama like the Mess ke le zwa rona yo tle go re bogolo ya go la go quarter final e tswa mo group stage ya quarter final so re batla gore Motswana molomo o tla ba ipaakanya bogola tse maximum of 10 days 10 days ka July 10 days ka December gore be re tsora no khwana go cover group stage tsotlhe ga modimo ka ba tla ba re soga faditsa be ka ba re le segolo ka ba ra go tsamaya to the next stages o khwana go lebella meshe yotlhe e be re khana go bua ka December ne re tata bua ka no go morago a re focus pela on the road to Morocco ya the Mess which is in the 47 days to come
go ka tswa go le late mme re tlo leka ka bojotlhe re bone gore ba le mmalwanyana ba kgone go tsamaya le national team ya rona ba ye go e support-a. mme re sa le fo mogolwane wa tlhabololo metshameko kwa lekgotleng la Botswana National Sport Commission Peaceful Seleka a re go tlhotlhwa ga bakatisi le batshameki ba lefatshe leno go phadisanela dietsele tsa African Union Sports Council Region 5 tsa kgaolo ya borwa ja Afrika ke sesupo sa tswelela pele le go bereka ka thata ga bone. Seleka o tlhalositse se jaaka a ne a tsibogela go tlhotlhwa ga batshameki le bakatisi ba lefatshe leno go nna karolo ya ba batla phadisanela dikarolo tse di farologaneng ko kabolo dietsele ya AUSC Region 5 e solofetse go tshegetswa ka tsatsi la matlhatso kwa lehatsheng la Zimbabwe. A rutlwe re molelekwa. Seleka a re morago gore batabogedi ba katisi ba lefatshe leno ba dire bonte mo dikarolong tse di farologaneng tsa metshameko segolobogolo jang mo karolong ya mabelo go ne go se thona go bona le bone ba thophiwa go ka phadisanela ditota tseo. This to us is an achievement because it's se mo go rona jaaka togo e tona fela thata ka gore batabegi ba rona ba ntse ba dira bonte mo dikgaisanong tsa mafatshe ka go farologana mme maduo a teng a supafala ka go thophiwa go ka phadisana ditota tse mme gape se ke sesupo sa gore batabegi ba rona ba bereka lefatshe la rona ka thata. With regards to our athletes in international competitions, this is a reflection of what they've been achieving. So they've been nominated because of the good work that they are doing while representing the country. Mo godimo ga moo Seleka a re dietsele tsa kgaolo ya borwa ja Aforika di tsa phadisano mo batshameking bakatisi le batabogi mme seo se tse kgolo le tswelelopele ya metshameko. Region 5, or we call it Zone 6. Kgaolo ya rona ya borwa ja Aforika ke engwe tse di tsang thapologo ya motshameko ka thwafalo mme thopho e ke sesupo sa go tsaya phadisano e masheta magareng ga batshameki ba rona mme gape re ntse re ba bakanyetsa go ya go phadisana le mafatshe a sele. In the continent. So it shows how, as the zone 6 region are committed to giving our athletes opportunity to compete against each other and also to give them the platform to go and compete against the rest of the world. O tsweletsa kaya fa go supile go nnile kgolo metshamekong ya monogae ntate nya go ketsego batshameki ba thopile go ka phadisana dietsele tsa monongwaga. The awards is last year in Zambia, where we were nominated in 8 categories. This year we are... Ka bodietsele go o fitileng e neng e tshwaretswe ka Zambia re ne re akaretse mo dikarolong di fela bobedi mme re kgonna go taka ditota di le 3 di akaretsa motshameki wa ngwaga yo o gaisitseng mme monongwaga re mo dikarolong di le 10 seo se supa kgolo le taolo ya rona mo mamerelong ya metshameko mo kgaolong ya borwa ja Aforika. And then we also got award sports person of the year. That's the biggest of award, Modi Award in Zonetse, and we took a junior sport award. So this year we are nominated in almost all the categories that are available. And this year I'm confident that from the 10 nominations we are going to come up about 3 or 4 of them again. So this to us shows growth and dominance in the region. Ka bodietsele ya kgaolo ya borwa ja Aforika e tabangitswa le kgetho la bosupa monongwaga e kgaogantswe ka dikarolo di le 10 mo karolo ya motshameki wa re wa ngwaga letsile tebogo wa monogae o tla phadisana tota eo la akimisembini wa Aforika Borwa le tapiwa makara wa Zimbabwe mo ya bomme o ratile Nowe o talola tota eo le Tabitha Chiwanga wa Malawi le ba Brabanda wa Zambia. Letsile tebogo o tla phadisana gape tota ya motshameki wa ngwaga yo o gaisitseng le Tabitha Chiwanga le Tapuanashe Makarau fa mokatisi wa mabelo ke bone modisa mosimanyana ena tla phadisana tota ya mokatisi wa ngwaga le Peter Banet wa Zimbabwe le Douglas Kalembo wa Zambia. Sethopa sa 4 sa relay se talola tota ya sethopa sa ngwaga se se gaisitseng le sa Zambia ga mmogo le sethopa sa malo sa cricket sa under 19. Batshameki ba bangwe ba monogae ba ba thopile go phadisana ditota ke Natalie Banda wa chess le Colin Kibenetsipio mabelo. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Pego eo ya ga re molelekwa e re tlisa go bokhutlo jo dikgang tsa rona tsa nako eno mme pele ga re kgaogana a ke lemoge ke be ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo ene a neng a rona dikgang tse ka puo ya diatla mme lenaneo la The Daybreak le a tswelela nna le wena re tla ba re kopana gape ka dikgang tsa gago nako e roba bobedi mme di tla go wena ka puo ya Seesemane na le rona.
Poaching and illegal wildlife trade is no longer just a local or regional issue, but an organized and lucrative global problem driven by the high demand for wildlife products such as ivory, rhino horn, pangolin, and other wildlife species trophies. Illegal wildlife trade has joined the ranks of organized and sophisticated criminal networks such as drug and human trafficking. However, Botswana remains a beacon of success regarding wildlife management and conservation because we have been able to keep poaching at minimal levels. This has made us a target for organized regional cross-border poachers, hence the need to remain vigilant and intensify our efforts to fight poaching. Director of Ceremony, the National Anti-Poaching Strategy